Turabasuje mwese kandi muri isanga mu kiganiro cya none makuru cy'ubunyamakuru mwabyumvise mu kirango ni nacyo cyanyuma muri uku kwezi kwa Gashyantare nkuko bisanzwe nitwa Nyirarukundo Xavera uri kumwe nanjye Jean Daniel Sindayigaye. Twanzike dute Jean Daniel? Reka twanzikire ku byanditswe ku Rwanda by'umwihariko mu nkuru y'igihe igira iti Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko imvugo z'urwango zitazacika mu karere mu gihe FDLR ikiriho. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yabivugiye mu nama mpuzamahanga yo kurwanya ivangura yabereye mu Busuwisi ku wa mbere w'iki cyumweru aho yagaragaje ko imvugo z'iburwango zizakomeza gukwirakwira mu karere mu gihe cyose umutwe w'iterabwoba FDLR washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 94 ukiriho. Yavuze ko nubwo hashize imyaka 25 hasohotse itangazo rya Durban muri Afurika y'Epfo ry'ubufatanye bw'ibihugu mu kurwanya ibikorwa by'ivangura ry'uburyo butandukanye, imvugo z'iburwango n'ubugizi bwa nabi bikomeje kandi ntihagire ingamba zifatwa. Yatanze urugero ku bibera mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari aho umutwe wa FDLR wahawe hindaro mu burasirazuba bwa Kongo nyamara abawushinze barakoze jenoside bakanafatirwa ibihano n'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano mu isi. Aha yagize ati ingengabitekerezo ya jenoside n'imvugo z'iburwango n'ibyacitse nyuma yo mu 1994 byarasigasiwe bibona ubutaka burumbutse mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gukomeza kubaho kwa FDLR umutwe w'abajenosideri wafatiwe ibihano na Loni bashinzwe n'abakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 bigaragaza uburyo kudahana bituma ingengabitekerezo mbi ikomeza kubaho igakwirakwira mu bisekuru. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko iyi mvugo zibibaho urwango ntacyo zikozweho bibyara ingaruka zirimo kuba bene gihugu bafatwa nk'abanyamahanga, ibibazo byabo bikirengagizwa, ivangura rigakorwa mu buryo bwagutse rikinjira mu nzego za politiki, iz'umutekano n'igisirikare hagakurikiraho urugomo. Ati igihugu cyacu cyashegeshwe n'imvugo zibiba urwango n'ingengabitekerezo ya jenoside mu 1994. Dukomeje kubona izo mvugo zikwirakwira mu karere kacu cyane cyane k'ibiyaga bigari n'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho imvugo zibiba urwango zikomeje kuba imwe mu mpamvu muzi z'intambara n'ikibazo cy'ubutabazi byisubira. Minisitiri Nduhungirehe kandi yatangaje ko mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo cyane cyane muri komine Minembwe abanyamurenge bakomeje kugabwaho ibitero, inzira zibahuza n'abatuye mu bindi bice zigafungwa, ibyerekana ko hari umugambi ngo kubatsemba. Jean Daniel ati ibi ni ibimenyetso byerekana neza ibikorwa by'itsembabwoko bikomeje bikaba ikimenyetso gifatika cy'ibyaha bikorerwa inyokomuntu. Yasabye umuryango mpuzamahanga gushyira imbaraga mu kurwanya imvugo z'iburwango kandi bigakorwa bwangu kubera ko guceceka no kwirengagiza byongerera imbaraga abifashisha amoko no kwambura abantu ubumuntu nk'intwaro barwanisha. Xavera, Minisitiri Nduhungirehe yasabye ko hajyaho urwego rw'akarere ruhuza ibihugu byiyemeje kurwanya bifatika imvugo z'iburwango n'umuco wo kudahana rushobora no kwinjiramo n'abafatanyabikorwa. Naho ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwo bwagaragaje ko kwamagana u Rwanda atari cyo bushyize imbere kuko bwasanze bidashobora gukemura ibibazo byo muri icyo gihugu cyabo cya Kongo. Xavera, iyi nkuru dusoma muri Actualité CD no mu gitangazamakuru Igihe ikavuga ko Kiliziya Gatolika yo muri Kongo Kinshasa imaze igihe idacana uwaka n'ubutegetsi bw'iki gihugu buyishinja kutamagana u Rwanda kubera ko ngo dufasha ihuriro AFC M23 mu rugamba ririmo mu ntara za Kivu ya ruguru n'iyepfo. Umunyamabanga mukuru w'inama y'abepiskopi Gatolika muri Kongo Senko Musenyeri Donatien Chole akaba yaratangaje ko habarimo perezida w'inama Musenyeri Fulgence Muteba bavuze u Rwanda kenshi mu bihe byashize ariko ko nyuma basanze ntacyo bishobora kumarira igihugu cyabo. Musenyeri Chole yagize ati si ubwa mbere musubire inyuma musuzume inyandiko z'inama y'abepiskopi Gatolika Senko muzabona ko inshuro nyinshi abashumba abanyamuryango ba Senko na Musenyeri Fulgence bavuze u Rwanda. Yatangaje ko Kiliziya Gatolika yafashe icyemezo cyo guhagarika gushyira u Rwanda mu matangazo yayo, ihitamo gushyira imbaraga muri gahunda igamije guhuriza abanyekongo mu biganiro by'amahoro nta n'umwe uhejwe kuko ari byo byakemura ibibazo bafite. Xavera ati ntibivuze ko twacecetse ahubwo twafashe gahunda yo guha amahirwe ibiganiro byo ku rwego rw'igihugu. Kuva mu ntangiriro z'umwaka ushize Kiliziya Gatolika n'amatorero y'abaprotestanti muri icyo gihugu byateguye gahunda igamije guhuriza abanyekongo mu biganiro by'amahoro. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yanze gushyigikira iyi gahunda igaragaza ko abafashe intwaro bagomba guheza. Gusa si abanyamadini gusa basanga inzira y'ibiganiro bidaheza nayo ikwiye guhabwa agaciro. Jean Daniel kubera ko mu gitangazamakuru RFI banditse yuko n'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi
ubutegetsi bwa perezida Tshisekedi witwa Martin Fayulu yatanze igitekerezo cy'uko hakwiye kubaho ibiganiro byo ku rwego rw'igihugu bigatumirwamo n'imitwe yitwaje intwaro ibarizwa ku butaka bwa Kongo Kinshasa. Martin Fayulu akagira ati hakwiye gutegurwa ibiganiro bigahuza inzego za leta batavuga rumwe n'ubutegetsi, societe civile n'imitwe yitwaje intwaro. Uyu munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi agaragaza ko ibiganiro byuzuye kandi bidaheje n'umwe mu banyekongo yaba inzira yo kugarura ituze mu burasirazuba bw'icyo gihugu no kongera icyizere hagati y'abaturage n'abayobozi babo. Icyakora hakaba bavuga ko ibiganiro birimo imitwe yitwaje intwaro bishobora guteza impaka ku bijyanye no guha agaciro ibikorwa byayo. Duhindura ingingo. Xavera muri Kigali Today bati mituweli igiye kujya yishyurwa hakurikijwe inzego z'imibereho. Wanditse iyi nkuru atangira avuga yuko imitangire y'umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza umenyerewe nka mituweli de sante yajemo impinduka haba mu mafaranga yishyurwa ndetse n'inkomoko y'amafaranga. Mutese ubwo umusanzu mushya uteye ute koko? Reka tubibasomere. Inkuru ya Kigali Today ikomeza ivuga yuko abari mu rwego rwa mbere bazakomeza kwishyurirwa na leta umusanzu ungana n'ibihumbi 4 by'amafaranga y'u Rwanda ku mwaka kandi kuri buri muntu. Abari mu rwego rwa kabiri bazajya bishyura ibihumbi 3 by'amafaranga y'u Rwanda ariko leta ibunganira andi mafaranga 1,000 kandi ni kuri buri muntu ku mwaka. Ku rwego rwa gatatu umusanzu wariyongereye ugera ku mafaranga 5,000 ku mwaka, mu gihe abari ku rwego rwa kane bazajya batanga 8,000 ku mwaka. Abari mu rwego rwa gatanu bo bazajya batanga 20,000 ku mwaka kuri buri muntu. Minisiteri y'Ubuzima ifatanyije n'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize RSSB bakaba barasobanuye ko kuzamura imisanzu ya mituweli byaturutse kuri serivisi nyinshi z'ubuvuzi zongerewe kuri ubu bwisungane ndetse no kuba imiti yatangwaga igiye kwikuba hafi kabiri. Xavera babitangaje kwa kabiri w'iki cyumweru ubwo hizihizwaga imyaka 25 y'ubwisungane mu kwivuza mu Rwanda no gutangiza amavugurura yo gushyigikira serivisi za mituweli de sante. Umusanzu wongerewe nyuma y'uko mituweli de sante itangiye kwishingira indwara zihenze zirimo kanseri, indwara zitandura, kuvura impyiko hakoreshejwe dialyse no gusimba ingingo, kubaga amagufwa n'umugongo, gutanga ibikoresho bifasha abafite ubumuga bw'ingingo nk'ubumuga bwo kumva ndetse n'uburwayi bw'amaso. Imibare yatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko amafaranga akoreshwa ku muntu umwe muri mituweli de sante ateganyijwe kugera ku bihumbi 13,819 n'amafaranga y'u Rwanda mu mwaka w'ingingo y'imari wa 2025-2026 bingana n'izamuka rirenga 60% ugereranije n'uko byari bimeze umwaka ushize. Minisitiri w'Ubuzima Dr Sabin Nsanzimana yagaragaje ko izamurwa ry'imisanzu ya mituweli rijyana no kuzamura imiti abaturage bahabwa kubera ko izava ku miti 845 ikagera ku miti 1,450. Yagaragaje kandi kugereranyije n'uburyo serivisi zitangwa na mituweli de sante zazamuwe cyane, ubundi buri wese ngo yarakwiye kwishyura nibura hejuru y'ibihumbi 50 by'amafaranga y'u Rwanda, ariko leta ngo izakomeza kunganira uru rwego ishyiremo amafaranga menshi kugira ngo rugende neza. Minisitiri Sanzimana ati ushobora kwivuza za ndwara zagutwara miliyoni 10 cyangwa se miliyoni 20 ukazivurirwa kuri mituweli de sante nk'umutima, impyiko, kubagwa amagufa zose wazivuza. Niba wishyuraga ibihumbi 3 urasabwa kwishyura ibihumbi 5 ku muntu uyafite. Minisitiri Sanzimana yakomeje avuga ko abantu barwaye kanseri bagiye kujya bavurirwa kuri mituweli, yaba kubapima, guca mu byuma, imiti n'ibindi nkenerwa byose. Yagaragaje ko kuyungurura impyiko bitarenzaga inshuro 8 kuri mituweli ariko kubu bizajya bikorwa igihe cyose. Xavera aturwaye umutima ubundi kumubaga ntibijya munsi ya miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda kandi nicyo giciro gito. Ubu rero bizajya bikorwa kuri mituweli de sante, wowe wishyure bya bihumbi byawe 4 cyangwa se 5 cyangwa se bitewe n'urwego cyangwa icyiciro urimo. Aya mafaranga yose rero tuzayakusanya azaba agize 40% by'amafaranga akenewe mu kigo cya mituweli de sante, andi asigaye leta izakomeza kuyashaka. Yavuze ko nyuma yo kuzamura umusanzu wa mituweli leta yanafashe icyemezo cyo kujya yishyura mbere ibigo nderabuzima amafaranga yo kugura imiti kugira ngo bigure abaturage bajye bayihasanga. Yongeyeho ko iyi gahunda nayo igamije guca ikibazo cy'ibura ry'imiti ryagaragaraga ku bigo nderabuzima n'ibitaro kubera gutinda kwishyurwa na RSSB. Reka duhindire ingingo. Jean Daniel, ibinyamakuru n'ibitangazamakuru birimo The East African na Iwacu Burundi byanditse ko ibihugu by'u Burundi na muturanyi wabwo Kongo Kinshasa bafitiye akayabo k'umwenda umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ibikomeje kudindiza ibikorwa by'uyu muryango ugizwe n'ibihugu 8. Iwacu Burundi ivuga ko buri mwaka buri gihugu kinyamuryango gitanga umusanzu wa miliyoni 7 z'amadolari y'Amerika zo gufasha mu bikorwa by'uyu muryango wa East African Community. Gusa ngo ikibabaje nuko ibihugu bimwe bimaze kurengwa n'ibirarane. Xavera ku isonga hari Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite ibirarane bingana na miliyoni 27 z'amadolari y'Amerika, igakurikirwa n'u Burundi
Burundi bufite ideni cyangwa se ibirarane bya miliyoni zigera muri 27,700 n'amadolari y'Amerika. Ibi bitangazamakuru Iwacu Burundi na This African bigakomeza bivuga ko hari ibindi bihugu bifite amadene ari byo nka Sudani y'Epfo ifite umwenda wa miliyoni 21,800 by'amadolari, Somalia ikagira ideni rya miliyoni 10,500 by'amadolari, u Rwanda rufite miliyoni 5,200 by'amadolari, naho Uganda ikaba ifite ideni rito ringana na miliyoni 1,100 by'amadolari y'Amerika. Ibihugu bihagaze neza kugeza ubu ni Kenya na Tanzania kubera ko nta deni na ritoya bifitiye umuryango wa East African Community. Iyi nkuru igakomeza ivuga ko aya madeni y'ibihugu ageze yose hamwe kuri miliyoni 89,370 by'amadolari y'Amerika, ngo yatumye ibikorwa by'uyu muryango bidindira kubera ko nk'ubu igitangazamakuru Iwacu Burundi cyanditse ko abadepite b'inteko ishinga amategeko y'uyu muryango izwi nka EALA bamaze amezi 3 badahembwa. Biteganyijwe ko ku itariki 7 z'uku kwezi gutaha kwa gatatu hazaterana inama y'abakuru b'ibihugu bigize uyu muryango wa EAC izanasuzumirwamo ibijyanye n'ibibazo byose bikoma mu nkokora imikorere y'uyu muryango uyobowe muri iki gihe na Perezida wa Kenya William Ruto. EAC kandi igizwe n'ibihugu by'u Rwanda, u Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uganda, Kenya, Tanzania, Somalia na Sudani y'Epfo. Akisavera ibyo nabyo tubiveho. Inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite yemeje bidasubirwaho ingengo y'imari ivuguruye y'umwaka wa 2025-2026 aho yagabanutseho miliyari 40.4 by'amafaranga y'u Rwanda ku yari yemejwe mbere ikagera kuri miliyari 6,952 by'amafaranga y'u Rwanda. Biteganyijwe kandi ko amafaranga azava imbere mu gihugu hazinjira azabangana na miliyari 4,662 na miliyoni 700 z'amafaranga y'u Rwanda, harimo imisoro hingana na miliyari 3,655 na miliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda, inguzanyo z'imbere mu gihugu zingana na miliyari 516 na miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda, n'andi arimo hakomoka ku mitungo, ku bintu na serivisi byagurishijwe, ndetse na amande n'ibihano angana na miliyari 490 na miliyoni 800 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku ruhande rw'amafaranga yinjira ava mu mahanga angana na miliyari 2,289 na miliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda, arimo inguzanyo zingana na miliyari 1,639 na miliyoni 700 n'impano zingana na miliyari 649 na miliyoni 600 z'amafaranga y'u Rwanda. N'amafaranga yasaranganyijwe kandi uko azakoreshwa mu buryo butandukanye kandi bushingiye ku bigomba gukorwa n'ubwihutirwe bwabyo. Jean Daniel, Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Yusufu Murangwa yasobanuriye abadepite kwigabanyuka ry'ingengo y'imari ryaturutse ku mpinduka zakozwe mu gushaka amafaranga akoreshwa mu kubaka ikibuga mpuzamahanga cy'indege gishya cya Kigali kiri mu karere ka Bugesera. Yagabanutseho miliyari 168 na miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda ku mafaranga yasabwaga mu mwaka w'ingengo y'imari wa 2025-2026. Ngo hari kandi uburyo bwari buteganyijwe bwo kwishyura inguzanyo ya Rwandair mu mwaka w'ingengo y'imari wa 2025-2026 bwaravuguruwe rero, maze bituma izo nguzanyo zizatangira kwishyurwa buhoro buhoro guhera mu mwaka w'ingengo y'imari utaha wa 2026-2027. Akazagareka ibyanditswe ku Rwanda tubyanzurire mu mvaho nshya mu nkuru ivuga ko Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi Minema isaba abagituye ahashyira ubuzima bwabo mu kaga kuhava kubera ko Meteo Rwanda yagaragaje ko ikirere kirimo imvura nyinshi ishobora no guteza ibiza. Icyo kigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda kikaburira abaturarwanda ko kuva muri izi mpera za Gashyantare kugeza mu kwezi kwa Gicurasi hateganyijwe imvura izaba iri hejuru y'ikigereranyo gisanzwe. Minema yo yateguje ko hashobora kubibiza birimo inkangu, imyuzure, inkuba n'umuyaga mwinshi, kandi ko bishobora kuzateza impfu no gukomereka, gusenyuka kw'ibikorwa remezo n'ibindi. Iyi minisiteri yagiriye abanyarwanda inama yo kwimuka ahantu hashyira ubuzima bwabo mu kaga, kugenzura inzu batuyemo no kuzizirika ibisenge, guca inzira z'amazi, kwirinda kujya mu mvura. Ababyeyi n'abarezi bagafasha abana babo kujya ku mashuri no kwirinda ibindi bikorwa byatuma bahasiga ubuzima. Abaturage kandi basabwa kwirinda gukoresha ibishanga n'inzira zirimo amazi menshi mu gihe cy'imvura, gutwara ibinyabiziga bitonze mu mihanda inyerera, kurinda abana gukinira mu byobo n'imiferege irangaye, kwitondera ibikoresho by'amashanyarazi mu gihe cy'inkuba no kwirinda insinga z'amashanyarazi zaguye hasi.
turacyabasomera ibyasohotse mu binyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye. Twerekeze ku byanditswe hanze y'u Rwanda duhereye kuri raporo ngarukamwaka y'umuryango urengera abanyamakuru wa CPJ ivuga ko umwaka ushize wabaye injyanamuntu ku bakora muri uwo mwuga w'itangazamakuru, ahishwe abanyamakuru 129 ku isi, barimo 2/3 byabo mbese 86 bazize amasasu y'ingabo za Isirayeli. Ntabwo ari bake Savera, ni inkuru yanditsweho na The Guardian, RFI, France 24, Le Monde, Courrier International, Libération na France Info, aho ikomeza ivuga ko iyo raporo ya CPJ yasohowe ku wa gatatu w'iki cyumweru. Kuba rero umwaka ushize warishwemo abanyamakuru benshi Jean Daniel, ngo byatewe n'ubukana bw'intambara zo muri Ukraine, Sudan, Yemen no muri Gaza. Israel itungwa agatoki kuba yihariye 2/3 by'abishwe bose ku isi, yabihakanye yivuye inyuma. Madame Jody Ginsburg uyobora CPJ avuga ko abanyamakuru bicwa ku bwinshi mu gihe isi ya none ikeneye cyane kumenya no kubona amakuru, kuko buri wese yamaze gusobanukirwa nuko ikintu cya mbere ari amakuru. Savera, uyu Jody Ginsburg ati tugomba gushyiraho akacu kugira ngo duhagarike ubu bwicanyi kandi ababukora bakagezwa imbere y'ubutabera. Twese tuba turi mu kaga gakomeye y'abanyamakuru bishwe bazira kudutarira amakuru. Muri rusange iyi raporo ya CPJ 2025 igaragaza ko abanyamakuru 104 ku 129 bishwe ku isi baguye mu duce tuberamwe intambara. Uretse Gaza na Yemen, ibindi bihugu byaguye n'aba banyamakuru ni Sudan yishwemo 9 na Mexique yishwemo 6. Savera, muri Philippines hishwe 3 naho abanyamakuru 4 b'abanya-Ukraine bicwa n'ingabo z'Uburusiya. Uyu muryango urengera abanyamakuru CPJ washingiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'1981, ukaba ufite icyicaro gikuru mu mujyi wa New York. Tujye mu ruzinduko rw'amateka rwa Papa Leo wa 14 azagirira muri Afurika mu kwezi kwa 4 uyu mwaka, aho azasura ibihugu 4. Ni narwo ruzinduko rwe rwa mbere kandi azabagiriye kuri uyu mugabane kuva yatorwa mu kwezi kwa 5 umwaka ushize asimbuye Papa Francis witabye Imana. Ruzaba kandi rubaye urwa 3 azabagiriye mu mahanga kuva yatorwa. Ku wa gatatu w'iki cyumweru nibwo iyi nkuru yatangiye kuba kimomo mu binyamakuru n'ibitangazamakuru birimo RFI, African News, Vatican News, El Watan, Jeune Afrique na La Croix, aho byanditse ko urwo rugendo rw'umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Leo wa 14 azarutangira tariki 13 mu kwezi kwa 4 ariko kwa Mata mu mezi ya Kinyarwanda, rukazamara iminsi 10. Savera, Algeria nicyo gihugu cya mbere cya Afurika kuzabimburira ibindi mu gusurwa na Papa Leo wa 14 kuzageza tariki 15 Mata. Niwe uzaba kandi ubaye umupapa wa mbere wa Kiliziya Gatolika y'i Roma usuye iki gihugu cyiganjemo mu idini ya Isilamu. Azahava yerekeza muri Cameroon kuva tariki 15 kugeza 18 Mata. Nyuma ya Cameroon azakomereza muri Angola kugeza tariki 21 Mata, ahava ajya muri Guinea Equatorial azarusoreza tariki 23 Mata 2026. Iyi nkuru igasoza yibutsa ko mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize haribwo Papa Leo wa 14 yavuze ko yumva ashaka kuzajya muri Algeria gusura ahantu habaye mutagatifu Agustini, by'umwihariko mu mujyi wa Annaba uherereye mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'icyo gihugu cya Algeria. Papa kazajyayo akubutse mu rwa mukuru Alger. Uyu mutagatifu Agustini yabayeho hagati y'umwaka wa 354 n'umwaka wa 430 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Mu gusoza inkuru yabyo, ibinyamakuru n'ibitangazamakuru byayanditseho bikavuga ko mbere yo gusura Afurika, Papa Leo wa 14 azagenderera ubwami bwa Monaco ku mugabane w'Uburayi tariki 28 z'ukwezi gutaha kwa 3. Azaba yubahirije ubutumire yagejejweho mu kwezi kwa mbere uyu mwaka n'igikomangoma Robert wa 2 uyobora aho muri Monaco. Naho nyuma yo gusura bya bihugu 4 bya Afurika, Papa Leo wa 14 hazakurikizaho igihugu cya Espagne mu kwezi kwa 6 uyu mwaka. Akisavira dukomereze ku ntambara yo muri Sudani, aho mu mpera z'icyumweru gishize Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yakiriye umukuru w'umutwe witwara gisirikare RSF ugiye kumara imyaka 3 uhanganye n'ingabo z'igihugu cya Sudani ziyobowe na Perezida w'inzibacyuho gisirikare General Abdel Fattah al-Burhan. Iyi nkuru ya New Vision, Daily Monitor, Red Paper, African News, Sudan Tribune, The East African na The Africa Report ivuga yuko kwa 5 aribwo Museveni yagiranye ibiganiro na General Mohamed Hamdan Dagalo bita Hemeti, byabereye i Kampala muri Uganda, bishyirwa mu rwego rwo kubyutsa ubuhuza nyafurika muri iyo ntambara yo muri Sudani harebwa uko yarangira. Umuryango wa Afrika yunze ubumwe niwo wahaye Perezida Museveni inshingano zo guhuza mu buryo butaziguye impande zishyamiranye muri iyo ntambara, zigashakira hamwe igisubizo cya politiki binyuze mu kwicarana ku meza amwe aho gukomeza kwibwira ko umuti uzava mu munwa w'imbunda. Ni nayo nzira kandi ishyizwe imbere na Perezida Museveni, aho ahamya ko ibiganiro byonyine hamwe n'igisubizo cya politiki cyumvikanyweho ari byo bishobora
bishobora kuzana amahoro n'umutekano birambye muri Sudani no mu karere iherereyemo. Uyu mubonano wa General Hemeti na Museveni niwo wabaye intangiriro yo kugaragara bwa mbere ku rubuga mpuzamahanga kwa Hemeti uhereye mu kwezi kwa gatandatu umwaka ushize. Iyi nkuru yanzura ivuga iki? Ivuga ko umukuru w'igihugu cya Uganda yumvishije General Hemeti ko igihe kigeze kugira ngo ibibazo byo muri Afurika bishakirwe ibisubizo bitavuye hanze y'uyu mugabane, mbese ibisubizo nyafurika ku bibazo nyafurika. Reka tubihanga amaso tukivuga kuri Sudani. Umunyafinilande Peka Havisto usanzwe hari umudepite yasimbuye umunyarigeria Ramtani Ramamura wari intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Sudani. Nk'uko byanditswe na RFI, UN News, Africa News, Dabanga Sudan na Afrique.com, kuwa kabiri w'iki cyumweru nibwo ibiro by'umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres byatangaje ko Peka Havisto w'imyaka 67 y'amavuko agiye gukorera mu ngata Ramamura w'imyaka 73 y'amavuko wari muri uwo mwanya guhera mu kwezi kwa 11 2023. Iyi nkuru igakomeza ivuga ko Ramtani Ramamura yaba ari we wisabiye guhagarika ako kazi nyuma yo gusanga ntacyo ageraho mu kugerageza guhosha intambara yadutse muri Sudani guhera mu kwezi kwa 4 muri 2023. Ramamura rero yakunze kugaragaza ko hari ingabo z'amahanga zivanze muri iyo ntambara ibyarushijeho kumunaniza mu butumwa bwe. Nanone ariko hari abamunenga bavuga yuko yagaragaje ubushobozi buke muri iyo ntambara ya Sudani igiye kuzuza imyaka 3 nta gutanga agahenge. Peka Havisto afite uburambe bw'imyaka isaga 40 muri politiki mpuzamahanga na diplomasi. Ibibazo bya Sudani asanzwe abizi, dore ko hagati y'umwaka wa 2005 na 2007 yari intumwa yihariye y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi muri Sudani. Yagiye mu mishyikirano y'amahoro muri Darfur nk'umujyanama wihariye wa Loni guhera muri 2009 kugeza 2017. Yabaye intumwa yihariye y'igihugu cye cya Finland mu buhuza no gukemura ibibazo mu ihembe rya Afurika no mu burasirazuba bwo hagati. Peka Havisto yanakoreye ishami rya Loni ryita ku bidukikije guhera mu 1999 kugeza muri 2005 mu bihugu bya Kosovo, Montenegro, Bosnia Herzegovine, Afghanistan, Palestine, Iraq, Liberia ndetse na Sudani. Akisavera duhindura ingingo, Ubufaransa bwahakanye ibyo kohereza abasirikare babwo kurwana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo buvuga ko ingabo zabwo zitoza z'icyo gihugu FARDC bisabwe na guverinoma y'i Kinshasa. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru birimo Jeune Afrique, Le Monde, Le Potentiel, Actualité CD, Radio Okapi, RFI na France 24 byanditse ko Ubufaransa bwatanze umucyo nyuma y'ifoto iherutse gucicikana ku mbuga nkoranyambaga igaragaza abasirikare b'Abafaransa mu mujyi wa Kisangani. Ambasade yabwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeje iby'abo basirikare maze isobanura ko bari mu rwego rw'amasezerano yo gufatanye mu bya gisirikare ibihugu byombi byasinyanye guhera mu mwaka wa 2021. Iyi ambasade yakomeje ivuga ko Abafaransa batoza gusa abasirikare b'Abanyekongo uburyo bwo kurwanira mu bihuru no mu mashyamba y'inzitane, ariko ko nta na rimwe barajyana nabo ku rugamba. Ibyayo mahugurwa ya gisirikare bikazarangirana n'impera z'ukwezi gutaha kwa 3 ahazaba hamaze kwigishwa abasirikare bashya bo gusimbura bari basanzwe muri za batayo zirwanira mu mashyamba zahuye n'ibigeragezo bikomeye mu mirwano yabereye mu burasirazuba bw'igihugu mu mwaka wa 2024 n'ushize wa 2025. Akisavera iyi nkuru inakomeza ivuga kandi ko n'ingabo z'Ububiligi nazo zitoza FARDC hashingiwe ku masezerano Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagiranye n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Kuri ibi hakiyongeraho n'imyitozo itangwa n'ingabo z'ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye muri icyo gihugu MONUSCO, imyitozo igamije kwigisha abasirikare ba FARDC kurinda abasivili ibitero by'imitwe yitwaje intwaro mu ntara za Ituri na Kivu zombi y'epfo n'iya ruguru. Twerekeze muri Somaliland ikomeje gushakisha inzira zose zishoboka yanyuramo kugira ngo yemerwe ku rwego mpuzamahanga nyuma yo kwitangaza nk'igihugu cyigenga mu 1991 ubwo yari imaze kwiyomora kuri Somalia. Ubu iki gihugu ngo kirashaka gusaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira uruhare mu mabuye yacyo y'agaciro n'ibigo bya gisirikare biri muri ako gace ko mu ihembe rya Afurika. Iyi nkuru ya RFI na Africa News igakomeza ivuga ko nyuma yo kwemerwa na Israel mu mpera z'umwaka ushize, Somaliland yatangaje ko yiteguye no kuguyaguya Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze mu kuyemerera ibirombe by'amabuye y'agaciro no kuba zahubaka ibigo byazo bya gisirikare nk'uko byemejwe n'umwe mu bagize guverinoma yaho muri Somaliland.
ibyo kuba Somaliland yakwemerwa nk'igihugu cyigenga ku buryo bwuzuye birakaza cyane ubutegetsi bwa Somalia bavuga ko aribwo bugifite ijambo kuri ubwo butaka bwita ubwabwo. Hagati aho kandi Perezida Isaac Herzog wa Israel muri iki cyumweru yanyarukiye muri Ethiopia mu ruzinduko rw'iminsi 2 igihugu gifatwa nk'umufatanyabikorwa w'ingenzi wa Israel ku mugabane wa Afurika. Ni nyuma y'aho umubano wa Israel n'ibindi bihugu bya Afurika waje mu bukonje kuva tariki 7 Ukwakira 2023 ubwo ingabo zayo zatangiraga intambara muri Gaza. Iyi Ethiopia nayo isanzwe itabanye neza na Somalia nyuma y'aho muri 2024 isinyanye amasezerano y'imikoranire na Somaliland yemeye kuyuha ubutaka bwo ku nkombe z'inyanja kugira ngo nayo ihagire icyambo. Kuva mu 1993 Ethiopia ntigikora ku mazi magari bitewe n'uko yazibiwe na Eritrea yayiyomoyeho ikigenga, bityo Ethiopia ntibi gikora ku nyanja nto itukura. Ibyo kwibanisha neza na Somaliland, Ethiopia yabifashijwemo na Leta Zunze z'Abarabu zisanzwe zifitanye nayo ubucuti bwihariye, zikaba kandi zidahisha ko zishyigikiye Somaliland. Perezida Herzog wa Israel akaba yaragiye muri Ethiopia nyuma y'iminsi mike mugenzi we wa Turkiye Recep Tayyip Erdogan ahavuye. Erdogan yasize atanze inama y'uko ibihugu byo mu ihembe rya Afurika bigomba kwikemurira ibibazo bitarinze gusaba kwako karere gahinduka isobanuro ry'ibihugu by'ibihangange byiganjemo ibyo hanze ya Afurika. Iyi nkuru gasoza ivuga yuko umubano wa Ethiopia na Israel ushingiye ahanini ku kuba Ethiopia ishaka kudanangira umutekano wayo ibifashijwemo n'iyi Israel izwiho ubuhangange buhanitse mu by'intwaro za gisirikare no mu butasi. Ethiopia nayo ikaba yakwizeza Israel kuyivuganira mu muryango wa Afurika yunze ubumwe aho isanganywe umwanya w'umunyamuryango w'indorerezi. Gusa ibihugu bikomeye nka Algeria, Nigeria na Afurika y'Epfo ntibishyigikiye ko Israel ihagira uwo mwanya. Ubwo dukomoje kuri Israel, Xavier reka tunabasomere n'iyi nkuru yo muri RFI ivuga ko Minisitiri w'Intebe w'Ubuhinde Narendra Modi yagiriyeyo uruzinduko rw'iminsi 2 guhera ku wa 3 w'iki cyumweru. RFI kibaza iti urwo ruzinduko ni umutego wa diplomasi? Urwo ruzinduko ni umutego wa diplomasi. Ibindi binyamakuru n'ibitangazamakuru birimo Al Jazeera, Times of India, The Hindu, The Times of Israel, Global Times na Middle East Eye byanditse ko Modi yashimagije umubano utagira amakemwa hagati y'igihugu cye na Israel mu bucuruzi no mu mutekano. Ubwo yari imbere ya Knesset ariyo nteko ishinga amategeko ya Israel, Narendra Modi yavuze ko yifatanije na Israel nyuma y'igitero yagabweho n'abarwanyi ba Hamas tariki 7 mu kwezi kwa 10 2023, ariko nanone yeruriye mugenzi we Benjamin Netanyahu ko nta mpamvu n'imwe ifatika yasobanura ko abasivili bagomba kwicwa muri Gaza. Nibwo byari bibaye ubwa mbere umuyobozi w'Ubuhinde avugira imbere y'iyo nteko ishinga amategeko ya Israel Knesset. Ubuhinde na Israel bifitanye umubano ushingiye kuri za ambasade guhera mu 1992. Uyu mubano warushijeho gukomera kuva ishyaka Bharatiya Janata Party BJP ryajya ku butegetsi mu Buhinde muri 2014. Modi ni umwe mu bayobozi bakomeye baryo. Bwana Modi yasuye bwa mbere Israel muri 2017 nyuma na Netanyahu yasuye Ubuhinde muri 2018. Bombi bavuga ko buri umwe ari inshuti nyanshuti yundi. Nuko babivuga. Reka dukomeze iki kiganiro tusatira n'umusozo wacyo. Twerekeze muri iyi nkuru ivuga yuko Perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong Un yavuze ko yiteguye kumvikana no kubana neza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe zizaba zemera Korea ya Ruguru nk'igihugu cyihagije mu ntwaro za kirimbuzi. Iyi nkuru yabanje gutangazwa n'ibitangazamakuru bya leta y'icyo gihugu cya Korea ya Ruguru, nyuma isamirwa hejuru n'ibindi binyamakuru n'ibitangazamakuru bya hirya no hino ku isi nka Washington Post, New York Times, Euronews, BBC, CNN, Bloomberg, Reuters n'ibindi umuntu atarondora ngo abimareyo. Byose bikomeza bivuga ko muri kongere ye muri 2021 y'ishyaka ry'abakozi ari naryo rukumbi aho muri Korea ya Ruguru, Kim Jong Un yagaragaje Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwanzi wa mbere w'igihugu cye. Ariko Perezida Donald Trump amaze iminsi yerekana imyitwarire myiza n'amagambo yuje urugwiro ku muyobozi wa Korea ya Ruguru, kandi bigaragara ko nawe imyumvire ye yatangiye guhinduka. Kuko byanditswe n'ibiro ntaramakuru bya Korea ya Ruguru, Perezida Kim Jong Un yagize ati mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakubaha umwanya igihugu cyacu gifite nk'igitunze intwaro za kirimbuzi nk'uko kibyemererwa n'itegeko nshinga ryacu, ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigahagarika politiki yazo y'ubushotoranyi, nta mpamvu yatuma tutabana neza nazo. Mu mwaka ushize ubwo Trump yagendereraga ibihugu byo muri Aziya, yitangarije ubwe ko yiteguye 100% kongera guhura na Kim Jong Un
Un. Ubu byatangiye kuvuga ko ubwo Trump azaba yasuye Ubushinwa mu kwezi kwa kane uyu mwaka ngo azafata n'akanya ko kuganira na mugenzi we Kim Jong Un. Iyi nkuru yanzura ivuga yuko bwana Kim atagifata cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwanzi we, ahubwo ngo uwo mwanya wagiyemo umuturanyi ari we Korea y'Epfo barwanya intambara yo kuva mu 1950 kugeza mu 1953 ikarangira nta masezerano y'amahoro asinywe. Aksavera, reka ibyanditswe hanze y'u Rwanda tubisoreze kuri tombora ya Zirige mu Burayi. Nibyo, tombora y'uburyo amakipe azahura muri kimwe cy'umunani cya Zirige hariyo UEFA Champions League yasize Real Madrid itomboye Manchester City, naho Paris Saint-Germain yo mu Bufaransa ifite igikombe giheruka ikaba izacakirana na Chelsea yo mu Bwongereza. Aksavera, itombora yabaye ejo ku wa gatanu ibera mu mujyi wa Niyo wo mu Busuwisi kuko byanditswe n'imvaho nshya L'Equipe, Super Sports, Africa Sports ndetse n'ibindi umuntu atarondora ngo bimariyo. Byari ku nshuro ya kabiri